Lada kanu kejaj benriu ke bedang keren ye kaktin lejong, kelong kejaj benriu ke bedang im, pensngo i profesor badab linwar, ibede inong hikai jong ke skul ba nehu, hakatanat khasi, hakajingi keren bad unong patai. Ka jingi tu jong i profesor badab linwar, hadin ka jingi opediang ye ka khusnam Padma Shri Award nau presiden jong keri India, menha ka arpu hundru tarik Januari 2024 hanong ba Delhi, kalong ba kikam jong i kalailam ye ka jaj benriu khasi, banyak saj ban yo no ye ka jing itu. Haba ye keren bat ilai tu bakaktin khasi kalong ka basaiso, ladakum ka jaj benriu ka keren ka khana, kanlong ka jing sarong ye ka ri bat ye ka kolshor. Lada yapet ya karukom im kejaj benriu khasi menta, kadon kam ya ka jingkela katkum ka jingdon kam jong kabor, bat kapor, yaitu i profesor badab linwar. Ilai tu bah kapor badang sedang train nengkong, ka jingkemen ban i baki riu syampang kari khasi, kijukren bat pencelur i ban keren, bat ban hikai takaktin lajong. I profesor badab linwar, ila pensngo baka kolshor khasi, menta lakham sngo sarong bani i baka lakiu iran, haka baki samla pule menta, kila sungtu bat syampang ya ke jingdon kam jong kaktin khasi, haka baki samla pule menta, kila sungtu bat syampang ya ke jingdon kam jong kaktin khasi lajong. Lada kaktin ka im, kejaj benriu khasi ka im, namar baki keren bej da kaktin lajong. Shushu lapan sengau ya ke khubor baka jingyok khusnam jong i ka sakhi baka kolshor jaj benriu khasi henyo tram kaki ka im namar om tang ki bapule bat ki batho henry wat ki to ki batrei ki kam la jong katkum ki sap ki phong kala dei lupa ka jing penne pensa ya khtin bat ka kam bat ka yai im bej penkut i profesor badab linwar. Haman lagi kep juga jingya leti khantam ha ka bai dei bat pule pthi dengan si silhi baning kong ka dei ya khtin kasi. Kata kalau pergi ke mana nyukur juga kata dan kunjuk ruh kabedi bat kan kakam hika yang niru dan relek hi kat bala ban research sama kami ke bangi yo bun ke bangi patit dan dehi hak proses juga research dia hak kabedi bat kan dia research long hak serta pakai serta tu yang midang dan kapsi bun ke jumpa kata kalau ke sisya midang dan kam suto kam hai lam tu khtian midang dia bantu kambun ya lam tu khtian apa arba kalau kita bagi mau kita buat ikut samla kita buat kita lagi jam terakhir kita lagi jam kisah pom jam kimo kita day bakar wai ka sel kita bakar put ka tem kita day bakar arts bakar lo ya de kania haban pet ya ka jengdan kan waktu kasi ni iba kalau dan ka jam terakhir lagi kat tu kan dia mau ni iba Rafael Warjeri dia iba uwe ni kan driver berpona jangan nega jai berdiri macam ni dia mai ilai kat balak ban wah iki kentir tiba dia biang nak bentar tu ka itu ka jakat jitre gitu galang khatre gitu i tapi dia bakat nang tang ni ya riu sampang ku ba don dor giri nong khla ni ru long start khat wa kraw jong jai riu khamtam ha ka be dei bat ka subject geography bat ka unjuk gi kan gi sau ku mariam environment begini ru kelas san gi kentir bat lawat bat lati kelas research lawan rak ban penriu ban perlu sepak ban penroi ya ka kecil pesha bangan ongi piwe ngo kalau mak ni kan nu no kejak kecil ka baim ban ni onga kecil ka baim ha baki gan ki beriu bak kerene ka no kecil no minum pa tak madat to sisian bakar dei ka kecil ka bani dan kan kam ku no minum pa kalong ka kecil ka baim ba kalong ka kecil ka baim ka ban ya ringkat bagi jinja bagi jingkela ka dan haka imla salam bah seperti salut sah imla banyak kata dekat bagi ni kijingkel lah kita ngawan kumta ro kaktian kadiban hiu kadiban ya cepat barwan ya ka ki egi bede baktian kala ban yang kita dijingkel gambar namar kata-kata akan dudan ke jengkut kena benong final ila adet ke ciktre kaktian kena benong kita nama tu mau oki kaktian ke baim kaktian ke baki ke besar ke telun kaba mak kaba hab penduk iki babun iki kijing kam kita kijing kan lah kebaiwan dari kijing sisa pat kalau ba kaktian khasiru kan dewan la ban biar ya kita kijing kam barok kijing dawa barok lagu halor jangka hakikat menuki bentar dengan mau itu ki arts science teknologi ini ro yang iki bakta kijing itu ban maksi shibke kan uksa jangka hindi oh hiyo akan kaktian Doordarshan mencakap dah ada Doordarshan ketika Jepun dia kentian ke jongki pan san thamai ke kentian nak bentakan ini berapa thamai kentian jongki
Hati imram salam. Unjuk kalau ni kibabun kita kecil nak percaya. Kaya ke baki dia lomba ki hak dan pembit pembiang kat kum kejungan tongka, kat kum kejung kelah, kat kum kejung dongkam, ki bawang nak puat, siapa puat. Di hoi jika kecil kalau baca syakal yang baik, ni lalek kata busian, ni tak syuang baik. Ni spell kasino komputer. Ni spell KOMPUTER. Ni lalek kata ro. Kata ro kalau muka pementor, ni bagi puat pementor. Ilong syua ni kalau lalek kata. Yo kenten kulit, yo kenten kelas, yo kenten ban ki pun haki kenten bokong kita. Ki bangila syusin kalian. Nah, ki pat ki kenten. Ndrei mendapat ngai I bakal don tendika jeng. Angnut jom ki beri ki ni bang sang ki kenten daka kenten la jom hi. Ban la ban yo ki kenten, ban perlu supaya ketup kenten ki jom ni. Kenapa ni la bang? Yo ki kenten ki bangin songhunte kepada hina kenten kasih. Kata kalau kau kata apa? Cucu pada yang berbeda. Kita dulu kita tengah kita kasih. Kita baru sepakat betul. Kita ingin pada akhir benda bagi orang bagi lah. Lah tu ban nunggu kita kita baru kita lagi. Kalau hikai mu ni isya kita kerja sama. Nama kalau ada kapur syabat tak kita ngut bawa pulih kasih. Dan kita buat kembang lagi semua remut. Hawi kelas. Hak armut untuk dan nama. Nah, bahagian ayat kapur pada hari ini kan tam ayat kan ke pasnem ko mentane hadin ka sem araja bani iba kajing nyokor kajing ki samla dan pule ketian ki ngani thoi ki dan ki samla pule ki start babit ki ale ha ki subject but ki dan ni pas naka class 12 science kabomot bakil ala banjir ki ni bagi subject lo Ndai na barba kadon kani kajing sungkamat te kadon kajing kuat juki jadi wan ban pulih ke MA kasih nama kata kadang mentaki dan bukis plamut kejing sisa ni nak ban simdut iki ba apply ber oklet buat ban wan pulih juga silam jing start jenis ni ko ke MA mo kejing pulih ni lah ban sim nama kita bun kalat bukis plamut ki ban pulih man bisa melapuli manos nan ki ba wat ban yo si dang ni mo ban yo kita cakap pulih ban yo lungang ni kan sekolah bat ni hu dia ni hapan simiki nama ka ngimla kan ke universiti ko bu ini ban la ban cinta kan sampo sampo arlo kita silam Ndai nakata hi bakal ada kejengkil ya kisamlah hi kata kejengkil nalo kata pat ka jing mensual ese lah banong oh ki ang video tu subjek lek khasi leban ta pada ki kena ki tegat start melep ha kelas 10 ha kelas 12 bang ada betu pi pas ta 12 science tu melep ki jiet dah kaman sung ha ban kuliah khasi apa kata kada ni bakal ada kenega jing yo ko lalu kita kejeng yukur kejuki lai ya kana wei ko thana wat haba kisim na ke wat kuliah ka subjek kasih dia kata kalau kejeng sisa kami ini ka beli bati sama kuliah tapi la ban ai ka khobor dat la si kumpi kanang yo kusnam ayu phi dan ban ong sya ki ichi perok persnam jang kajai ban kejungi ki no hikai la si ki badan komunikasi ka sap la si dia kan ni kan long pilum mo ko kubor ko bang dan ban ai kan long pilum ndi kan ni kuliah subjek kasih dan ban ai baro ki nong pi nak kuliah ki samla kuliah nong hikai kai ka bang ni yo mo ha ba kan dia kalau kai ka bang ka we ni ki ba kor ka bang ni yo ni kum ka jai ban yo ba tunjuk ki nak sip ga kari india ba yo ka jing ka kuliah ki ka bala yo dan jing kang dan jing te dan ban ong ban like setengah la ka don kan jing hati long yeng long sem kita kalau ni kita andre ban ong ban jiet tang kita di bali dan nak kata jat ka kan dan bokong kata jat ka ini dan jat ka ini dan jat ka baru ngelong ka juga kerdan dia nama kata haba ni lo kala ban puli kata kalau aku buat nak kalau dah ka ik jing ai mesti bujung ara kan pagi kena puli bersama puli haba pio kala ban puli compare Bila benar hati school, kita bang dari school kita tak berapa ngam tak kata, mo tidak dari school pas kita tak tahu, tidak dari school kita long private school, kita bang long di mungkin kita school, compare dari haba pio ekalah bandang yo ban puli, bahkan 3 minit residang, ban yo ko kata kata kajung yo lah kajung ban puli, nama kata hi kan video kajung kajung nam ong kata kala kajung kayu orang kayu jam kata lek awan baik kalau tidak ada kejulan kita kandan galak deh kabu baku jam jam mereka hantam ban pro ela kejung jam dulu
ban penjara la jong jinte kini kilong ki ike ki ba koror ki ba la ban shu yo kuntu limda ki resitam primunat ban lum ya ke start kat na ka baro ki liam bat ke start kala ban long na ki kot ke start kala ban long na kai ke start kala ban long na kamariam ba shibuan ke start ba ai na ka ban kita ki ba smart ban kulie yaki na kan ta ki no hikai ru dan kaniga jing ai mensiam jing ai ke kubur lan ni ke jing ya kentulan ba kakan hikai kalau kakan ke bakan nimla bangin si omba kali kakan bang kala mo kala kamay dan itu kakan de kita kakan hikai kalau kakan ke bakan namar kakta ya kalaway jong ilong din ke jing haba kum kilo hikai ni trihot ni minot ni dan kemensiam ban ai menyerap ban sam jing tip syai kina bu kibarit hadu kibarasam kata kanong ke le bakra mar kanong khot no tang ha ke jing im nani ha ka kam ke jing tre ke jing kisinat ban teng sik tu bilong dian sik tu bilong puli belai ban pediang ke tu di jing kai rat ke jing ai jing tip ke jing ki ila ai kata kentin tabiah ban kan cipam kata consciousness manusia bukan tak kentin dia kan ni iyo anak kita kentin tenap ke bai iwan nak ke kentin ke bai ka mesti kentin pang kan kita kentin kita kentin berburi haki kentin buat kira bari si itu nak belum iban nak bermara sibun kita iba kita penjara ke jenggan kamu jenggan kasi tinggi dan kita berpion pintan ki strategis ne bila kita pi ki kuno bayan le man ai bahkan ni kentin kejumi dan nak ban ya ingat kan bagi jenggan bagi jenggan kan kita bagi aku kedua siapa itu ni im haka berthai ke bangi ongkan global village kalau long kowe kan jingtir kerasa kadang haki simpre aktif jom kano ke phang ke bangi hikai hi khina kamdei ban kut tanggai ke bangi la shahi kai la di ke bangi tip la ndi la pi tam shipo sem arko sem ni dei ban dia la ni ban thamai la ka jom jingtir ya ka tu subject ke bangi hikai ya ai ke baca ke thamai kai ke bala dan kijing kelah mungkin belum kunjur tidak bukan kai batamai ke bangi di bentik halah kijong subjek jadi mungkin lagi kai bu di ban 3 minit bateri sitam bangi minum pun ban awai kai ke bangi la adaptif bagi kai ke bangi la jumlian ban hikai kam dengan sahka ni dei ban pentamai la kijong tip ni dei ban kit clear ru ban sam yang kijong tip batamai sya ki kena kuliah sam la kuliah kijong ni kenang bangi la ban penting apiar ya kilong din ki jumi kilong ki ba bet ki tip ki ba pun ki bedai ba subject ba ni kun ki dan kai di dan ban ai ki kata kalau ke kubur ke bang pak badai ham tam ki ham kulik sabla kulik na kulik ba ni baru mengikai hakikat dan hikai ko kher na kilong haji hikai ju naret na naret long hikai ju higher secondary dan college wala ko university na kanu no jaka asilam jing start jaka ai jeng hikai ini nomor buat kini hikai sim kumang lada omane ya kan kam kumang sama kam